Thu Thar Thlirna episode somnga pakhatna kan lo lom le veka chu kan YouTube channel a Thu Thar Thlirna episode kan han chol chan lailok ren ron nuwa tuntuma hian kan lo kir le a kan channel mi lo ngai lo chanchinthute kan subscriber te le subscriber ni lo kan video ron upload thin te mi lo ngai thlak chanchinthute in zawa ya in dam tlan kan be se tuntuma kan thlir hom sakber tur chu World Health Organization WHO a natna chungchang mithiam epidemiologist anti Maria Van Kerkhove-i'n chanchinthar lakhawmtute hrilh danin tuna khawvela natna danglam tak leng mek Hantavirus chu kumruk kaltaa khawvelin hrileng hmachhawn COVID-19 angkha anilawa achan po Hantavirus hi in hnai chil deuh chawa mihring ten an kai the ni awangin COVID-19 ang a hlaum kha chu ni lo tiin chanchinthar lakhawmtute hrilh fia Hantavirus awang hian me ni sari ninga ni thlengkhan mi panga in an kai to a mi pathumin nunna an chan to bokani heng Hantavirus awanga nunna chan ta te hi Dutch Netherlands nu pakhat le apasalba ka Germany nu pakhat te ania Hantavirus alo dardana hian thil an chui chena chuan nom sibol na long amo mi hausa tena khwalzin natanan manthin long changkang chi anti Netherlands ramlong pakhat MV Honduras achuang ten anveya helong changkang chi hi April ni khat khan Argentina rama uswaya longchol huna tangin an zin chuaka me ni soma Spain ram thirkar en kol Canary Island thlengtura in ruam hanan nia ma se hetia an zinna an han veiwa lai hian helong achuang te hian natna mak tak mai an veita ka wangin April ni samni pali khan an tumlok ang pon niloin British sarkar na en kol Saint Helena thirkara natna vei damlo mi som chuang te chu an chuk tirta he longa tanga ron chuk damlo natna vei te hi an fia chuan Hantavirus an vei ti chu mu chu alo ni ta he longa hian kholzin mi za somnga an chuanga chung kholzin te mai ba ka chun long na thok te hi ram ranga kal kho mi somni pariat te an ni awangin hetan longa chuang te hi Hantavirus en kai vekem ti chu thil hret thiam har takania tuna ero chuan an han zir chenna chuan Hantavirus a chuang zongzong te hian Hantavirus helong chuang zongzong tian Hantavirus hi an kai vek lem lo ni te point alanga Hantavirus kai te hi khwalzin te zinga hian helong hi Argentina tangaron zin chuakin Chile ramte Uruguay ramate an chola chunga chon sawa thlirin khwalzin te hi kalpuyan nia chuta chon sajua tanga an kai niarin te ponia helonga chuang te hian Hantavirus hi lo kai vek talota se engtin nge heng nunna chan te le tuna Hantavirus veimek te hian an kai bik ti chu thil thret thiam har takani in mithiam te chuan an soya henat na vei nia fin fia to te hi chu WHO kai hruaina hnuain an mani omna ram ranga hrisel na lam enkol tu ten uluk takin an enkolin an khung sang meka tin Hantavirus tun thleng hi chuan a inven na vaccine ala omlawa chuwang chuan henat na rikhi mihring in engtiang takin nge kan kai dar chakdon ti hroi thei ala harsa amero chu vaccine omlo ma sela anat na hriat chhawma ni chuan in enkol dam thei ni ti in WHO chuan an soya a kaina olsamber chu mihring ta hnai taka an kami anin hnai awanga in kai chon theini wangin coronavirus te ang khachuanin boruaka chaklutukin a kai theilem lo ni te point WHO lam hi chuan an soya engpo chuni sela hunin laron hril tura ingai padangu panhuna chon China sipai ko chuan anram defense minister Wei Fenghe Wei Fenghe le Li Shangfu te chu komni lungin an tan nuwa thiturin an chungthuan rela heng China defense minister Wei Fenghe te hi erok thu boi nei lai mek an nia China sipai ko thian an chungthuan relta ka hian an kumni lungin an tan zet nuwa thiturin an chungthu hi rel sakta heng China defense minister Wei Fenghe te hi an mi maro sum nei te po sarkar na chu sakvek ton nia soinia Wei Fenghe hi kumsang ni sompuri ta tang sang ni som ni pathum thleng khan China rama hian defense minister nia mar sang ni som ni pathum khan tuna athu boi orpui Li Shangfu hian ron thlaka amero chu Li Shangfu hi kumsang ni som ni pathum October thla khan China sarkar in narin helawangin minister defense minister ni na tang chonan bantir leta ti chonan thu boin han choina an han chui tak tak na hianin eruk thu boya te
thamna la tele midang te po thamna pek tuma anin nam hnoya wangin khatiang ang khan thu boi rip takan ortir ta ran chung thu hi ti hian China sipai kot chuan ariel felta tin China sipai tek zinga hian eiruk na thu boi nei te po anlo umve nok nok to thina kumin February tha po khan China President Xi Jinping a chuan anram sipai ho tu lok zinga mi pakhat zang yozia po eiruk thu boi wangin alo ban to bokani patumna chuan US Secretary of State Marco Rubio chuan May ni sari ni ngani khan Vatican Roman Catholic mithiam Luber Pope Leo sompalina chu akoma hian in komna hian US le Vatican in kara boro thazok aom tir be seya in kom ni te point chanchinthar thin khata chuna langa US State Department thu choin an tarlan dan chuan US Secretary of State Marco Rubio le Pope Leo te hian Middle East le Western Hemisphere politics le thil kalvel dan an soiduna tin ram pani ten hetiang khawvela remna le muanna te le mihring te chunga hleilen na laka malakna om dun theina tura an tho dun dan turten soidun ni in an soya Pope hian US in Iran ando chungchanga na taka soi selawangin US President Donald Trump khan Pope na takina soi selani kha Pope laka hian AI manga milem isole manga hanin lantir te pokha Pope tiel nan khan Donald Trump khan manga ni kha khatiang anga borok awma wang hian US Secretary of State tina Vatican an hantloa hian chanchinthar thlir tu tam tak te chonin US hian Vatican nena borok siam thatwat an tum nia an rina wangin US Secretary of State Vatican a hian an tir ni te poin an soya ma se US sarkar ho tu te chon chutiang ang borok thalo awm lo tin an phathunga Marco Rubio ina hetianga Pope Leo an thlo ta ka chuan US ina Vatican nena borok than nei du na awanga mala an ni ti chu thil phatdual lo te po ani ome tin chu mai ba ka tuna Roman Catholic mithiam Luber Pope nilai hi US mi ani awangin hetianga US mi Pope chun nena anram US sarkar ina borok thalo tak an nei nianga ngai the borok ka kalme ka wang hian US sarkar po hian an Secretary of State Marco Rubio hi Pope nena borok traum theina turin anun komtir niang ti chu thil rin hlel rual lo ni te point alangani tin US Secretary of State Marco Rubio hian May ni riat zirtop ni hian Italy Prime Minister Giorgia Meloni po akom dona Italy Prime Minister po hi Trumpa hian US in Iran andolaya thlop thalawa puin na takane lo social to boka Giorgia Meloni le Donald Trump te hi inthian thatakan ni laya hetianga US President Donald Trump an athian thatak zingami Meloni hi Iran andolaya khan thlop thalo riawa hreta wangin na takina dema chungteni wang chuan Rubio hi Pope le Italy Prime Minister laka an borok thalo neite thian faya chingfel turin atir time ni ti chu Donald Trump hian ningani thil pom tak te pon ni te poina langa tin hei ba ka hianin US President Trump wanga hliam tuam dam angaya wangin fing takin Marco Rubio hi Trump hian atir chauta ni ti te poin chanchinthar tam thaka chuan alo lang bokani palina chuan US President Donald Trump chuan May ni sari ninga ni khan European Commission President Ursula von der Leyen inbia na an nei thua soya chu biaklat na mangan inbia na chuan Iran chungchang tele sumdon na konga ram US le European Union te an tho ho na tur chungchang te an soidun ni na soya Trump chuan social media athu chua tarlan danin European Union hotunu Ursula nen chuan Iran in nuclear ralthum an nei turani loti an soidun chu apom pui ni na soya biaklat na manga anin biak na chu thilro pui takan soidun ni in atar lang bokani Trump hian US in Iran nena inrem na tura andu danan thlen Pakistan palai na hnuaya an thlen chu tun thlengin Iran in an na changlet lo ni na soya amero chu an ron chanlet thoya be sei thu te po a soilang bokani Trump hian European Union hotunu Ursula nena hian nikum lama United States le European Union tena sumdon na konga inrem na anlo siam to chu European Union te chuan anti ve tur ti hlotling thoi turin acha ni na soiboka US in Zealand nan nei champa kumzan ni somngana lom tur kumin July ni li an lom tura hian European Union te chuan hemi ma nge hian sumdon na konga anlo inrem to na kha anon ti hlotlin ngai abe sei thu
le angai chan tur thu a hrilh ni na sei boka chumi hnuwa European Union ten anti ve tur le anin rem da ngan non ti hlotling lo ni chuan European Union ram te laka hian Trumpa hian chia te po ati san angai tur thu te po ngai ngani wangai fin thei khan wangai bel thei khan asoi bokani chanchinthar hian chung te chu lo langa tina pangana chuan US sarkar chuan ministry ni ngani khan anram thenom Cuba laka komser na tur thu pek thar chua he athupek US sarkar na chua hi US Secretary of State Marco Rubio minga ti chuania Cuba rama sipaite momo siam tu industry tele an roi tu tele Cuba sarkar noya leilung hausak da enkol tu company tele oil company te an komser tur thu US sarkar hian an puangani US sarkar hian anram thenom Cuba ram hi anram roi tu thak thoi tur tele in thanna mumal tak ne mi puiten an du zong ram roi tu thlang turin an lo kar fo to thina amero chu Cuba ram hi communist sarkar ani wangin US duang hian an kal lem lawa chu tiang te ni wang chon tu na hian US hian Cuba ram hi an komser na tur thu pek an lo chu to zau zau thina komin February thla te po khan an lo chu to tun mei ninga ni hian US ina Cuba ram tho pui tu company sang ten komser tur thu an han tar chuale ta ka hian Cuba ram hi engemaw thi taka hreka Cuba laka hleilen na nei le hian tu mo mani chu tin thilakal theya chunga chon Cuba ram chunga ele barzon le sumpei punna lama za somli vel an tu hnoya da mek tu company te hi Cuba ram na thok theilo tura an komser tur tuan han chota ka hian Cuba ram chon na satakin ele barzon le sumpei punna konga tele an sum don na konga te har satna an tok chaudon ni te poina langa Cuba ram hian Canada company lian tak tak pani serid le gesa conglomerate anti te chon sum don nan kalpui meka heng company laka hian tuna US ina thupek komser na turan han chuat tharta ka hian a hom tela wangin serid company te chon Cuba rama an na to thin laka anin hnuk doctor ni te poin rang takan nan soive pokani US hian Cuba kong tam takan rek meka chungchinga chuan tual theile sum don na konga Cuba tho phui thei piang te kha an rek mak wangin Cuba ram hen tuna hian tual theile sum don na konga har sat na lian tak an tok chho meka hetiang zela kalani chuan Cuba ram chung ele bazon na mai ba ka tual then lak lu na le kol peta an siam chuna lama po har sat nila lian tak an tok chho don ni na langa US hian Western Hemisphere Khawvel chan ve thlang lampang kho thlang lampang hi an tu hnuai da ve kan du wangin an ma ni ron ter thei tur mon ma ni ron king mon thu oi lo tur ki chu ama tiam hian an ma chon chho me ka mani chu ti tur an dia kan chan chin thar ron thlir zaw na ma sa lama da po kan soi to thina Venezuela ram te po khatiang khan an juk ngai sa khan ya adot le chon Cuba hian ma ba kan ni chhota em ti te po hunin la ron hril zel tur ngai podang u parok nga chon ministry ni ngani khan Iran sarkar tu pong tu te soidanin State of Hormuz sa US sipaitan Iran tuyal thei phur tu long an ka wangin Iran chon misailin US sipaiti hen kaplet vendin in soya hei ba ka hian Iran ram chunga Bandar Abbas khopuya long cholna le ke sim clear ka te chu drone bom apok rin sa hle nia soine boka heng bom pok te hi Iran air defense system ten US sipaiti drone ron ka chu anlo chanlet na nia soine bokani Iran foreign minister Abbas Arachi chon in the top nuwa le Iran laka hrek na te ti to pani chuan Strait of Hormuz chu pangai takin sumdong longten an paltang le the abe sei thu soya amera chu heti mek lai hian Iran sarkar chuanin Strait of Hormuz paltlang tur sumdong long te chuan Iran sarkar hna an long chanchin kim changle phalna mu mal tak an la tur ani tin thu pek thara chuwa hian thu pek thar chuwa phei chuan sumdong long lian ten an ti ngei tur an zom tur phek somli lai anon chuwa wangin thilakir khan chhoveu ta ni te poin alangani pasarina chuan ministry ni ngani khan Bihara NDA sarkar Samrat Chowdhury kai hroi chuan minister somthum pahni anlak lu bela BJP atang hian minister sompanga lak lun nia JDU atangin minister somthum lak lun nia tin NDA an telpui party dangan thopui te atangin minister pangadang anom bel boka ti hian Bihar cabinet a hian Chief Minister le Deputy Chief Minister pahni tiamin minister somthum panga nom ta Bihar cabinet hi
India dan puina phalangin somthum poruk minister anom theya tuna hin somthum panga anom tani he minister an laklu tharjinga langsar deuh mai pakhat chu an chief minister kalchuakta Nitish Kumar fapa Nishan Kumar po minister laklu tharjinga henatela health minister tharani don tani Nitish Kumar fapa Nishan Kumar hi politics lama hian a jei hoilo viawa achan chu politics sign man ngai lo wangle MLA po ni lo wang hian tuna hianin reilo te MLA ani thina tur khong dap pu yangai dona chungte ni wang chon minister a han ni chau tur te po hi politics lam ngai ven thu te chon Nishan Kumar a malam po politics lam tu ngai reng lo hetianga apa han cholta ka wanga minister a han ni chau tur hi kai hruai ngai hle don ni te point an sei ve pokani pariat na chon West Bengal governor RN Ravi chon me ni sari ni ngani khan West Bengal State Assembly chu an tram an man zo ta ka wangin ati top tu apuang ta hetiang ni ta ka wang hian chief minister nelai Mamata Banerjee kai hruai cabinet minister te po ban anlong ni ta amaro chu chanchinthar sang ate po alolan angin West Bengal chief minister nelai Mamata Banerjee hian mani loka in than an hmachhawn an chak tak lo wang khan BJP te hian in Election Commission of India nena in thurolin West Bengal a hian BJP chakthena turin thil fello takati in he in thlan hi an buat sei ni tia wangin chief minister atanga bang du lovin governor ne na po MLA nga lo jok Trinamool Congress Party tekha ni ma sela ban na thelu du lovin ka bang don lo ti in thuron soi chuaka chungte ni wang chuan Mamata Banerjee hin chief minister atangin ban tum lo ma sela West Bengal a hin governor thunai na in State Assembly thi ani ta ka wang hian chief minister nilai po adan ang tak chon ti hian a bang chu ni tamai ta engtin nge West Bengal a hian Mamata Banerjee in ban na thelu miau lo wang hian engtin nge chief minister chu ban an liang ti chu thil ngai tu ngai ni ta constitution lam mithiam ten soidan chuan chief minister Tunlai hi abang du lo ni chuan State Assembly a ngani top tu MLA anga to kem ti fin nianga chuta chon top tu MLA Trinamool Congress hotunu Mamata Banerjee hian anei nga tok lo don renga chuta chon lo thailo na ban tho ngai don ni ti in an soi pi ve thunga til Trinamool Congress thupung tu ten an soidan chon Mamata Banerjee hian chief minister ani na tanga bang du lo ngor ni lawa BJP le Election Commission of India laka anlung oilo zialan tirnan chumi en tirna tan chon abang du lo luini ti te point an sei fia ve bakani engpo chuni sala West Bengal a hian BJP le antran rolpui NDA hoten sne takin MLA an nga zo ko wang hian BJP sarkar alo piang don ta chuta chon BJP lam chon me ni ko in rin ni a hian Kolkata muna brigade parade ground a sarkar thar laklu na ropui takanen tuma chuta chon India Prime Minister tele Central Sarkara Minister poimotile BJP hruaitu lok tak te antel don nia soinia chuta chonin engtin nge West Bengal a hian sarkar tharan din hang ti ngai tu turin me in real sir top ni hian sarkar lai pu home minister nilai le BJP hruaitu Amit Shah chon West Bengal at lodona chuta chon BJP MLA thantarte nen in komna hunan manga heta hin sarkar thar sim dan tur te le chief minister tur te po an soi fel turarin ania chief minister turjing a hian chief minister nilai king thatu Suvendu Adhikari chu alang sarvewa tin state BJP president nilai Samik Bhattacharya po aming alang sarve boka BJP ti hian Muslim MLA pakhatma an candidate lo wangin tuntuma hian avoi khatna tur te po ni mai theye West Bengal a hian Muslim minister tu manom theidon lo ta ani chanchinthar then kara chon West Bengal a hian an chief minister kalchuak tur Mamata Banerjee khamei chiani wangin BJP te po hian meiche CM hi anda ve mayangem ti ring pol te ponoma meiche chief minister West Bengal hen lo da don ta sel BJP hianin an Asansol Daksina MLA Chancinthar Agni Mitra Polemo Sonar P Daksin Bilatanga MLA Chanchin Rupa Ganguly te chu meiche chief minister BJP nan nei don ni chuan a minglang sarjinga chanchinthar tren khata hian alo langani engpo chuni sena tuna hian Trinamool Congress ina Trump thumzet sarkar an siam tak chu BJP te hian an hne ta
West Bengal ai hin thil lang chiang thadeu chu BJP sarkar chu lo thei loin adin alo tulta ani pakona chon Tamil Nadu in thlan zota kha khan MLA nga ber film star Vijaya kai roi Tamil laga vetri kazakam alam toy TV ke anti te chon MLA za poriat nein an chakpera amaro chu makdeu mai chu Tamil Nadu hian tuna hian TV ke party te hian MLA nga ber ma sela sarkar siam turin MLA som dangin an ngani MLA nei thling zo lawa chuta tak chon party dang te thlopna an mamota Tamil Nadu State Assembly hian MLA ni samthum pali nom thea tuna hian MLA za som pariat thlopna an mamo wangin tun thleng hianin Tamil Nadu MLA nga ber TVK party te hian sarkar an siam hun tur an la soi thei mai lawa achan po Congress hianin MLA pangavel ne chuta chun Congress thlopna anan mudon ikin lo langa amaro chu khami sarkar siam tur MLA za som pariat nei na tura khan Congress party chau thlopna kha ala tok lo fowa chuwang chon party tenau jok MLA dang thlopna kha an la mu thei ri boxi lawa tin party lian dang pani DMK mo AI DMK te ne na tho ho ndu boxi lawa Tamil Nadu state politics po hituna hin thil boy thak taka thleng meka hemi Vijay kai roi TVK te hianin BJP le amo NDA tel AIA DMK te kha thopuin du miau silo wangin tuna an sarkar kal chok tu DMK sarkar tlata kha thopui an du le boxi lawa thil boy thak tak Tamil Nadu state apo hian athleng meka amero chu hemi an sarkar din mai thei tura bei cyber TV ke roi tu ten thu chuan siam dan chonin reilo te a sarkar hian siam thei mai te pon bei se ya chu wang chon party te nau jok te an dor ve mek ni te poinan soya MLA nga ber Vijaya hianin Tamil Nadu chief governor apamua ani governor chon sarkar siam tura MLA inga photanga chu wang chonin sarkar siam turin kala som theri lo cheti alo hrilh wangin tuna hian TVK Vijay party te hianin MLA ngai zat nei tumin party sang ten dor mek tin kan khai khom thei ome somna chon asama sarkar thar laklu na turin meri som patni an pituka chuta chon asama hian BJP le an tandolpi NDA tel party ten sarkar an siam chunjom le thei dona Assam chief minister Nilai Himanta Biswa Sharma chu atum nina tan chief minister atan laklu anile dona he sarkar thar laklu na in khom hi gauhati khosira khana para College of Veterinary Science khelmola nei tumania meni sompatnia hian India Prime Minister Narendra Modi chu Assam sarkar thar laklu in khoma hian kholian atan an thlanga tin BJP sarkar alodin chole don tak wang hianin an NDN thopui Assam gana parisat tele party te naw dang te po minister turatan laklu te po anile chodona tun tum Assam in thana hianin thil ngai nom le bengwar thak tak omzinga chon Assam hian delimitation anti MLA BL sim that kha na satakin kalpuya heta hianin BJP te hian thiam takin central sarkar puina te poina ni ome Muslim vote kan tender na saya me Assam hian mi puyom zong zinga za somli hi Muslim nia ngai thein nia tun ma zong a chon Muslim ten vote za somli an nei awang khanin Muslim te kha an poimo ema Muslim mi puite thlopna nei lo chon sarkar siam thei lo tia ngai the nia amara chu he in thlan ma loka hianin election Commission of India malak na in electoral roll chinfel na te le delimitation te khan han kalpuya chuta chonin chanchinthar trend khatalan dan chon Muslim te tamna BL vote kha Hindu vote nei te an tlin thei ngei na turin delimitation antia MLA BL kha an tender strang na sai me chu BJP sarkar hianin an hlok puin an chakpui le ni tin chanchinthar thlir zau tu te le han ngani chip tu te kan ti donem ni khatiang mithiam te thlirna tang khan alo langa engpo chu ni sala tun tu ma hian Assam chief minister Nilai mek le tuna sarkar thara laklu thar ni chunjam le tu Himanta Biswa Sharma ro hi chonin Muslim te vote tel lo po hian Assam hian BJP te hi
sarkar kan siam theita ti in chuang takin ain soifia ver mek bokani engpo chu ni sela Assam in thana hian eptu party lian ber nia ngai thin Congress party ten chhelea an state Congress President Gogoi tepo tlingzo talawa tin ani hi Lok Sabha tepo tunma ahmalama leader of opposition ang chi deu leader opposition leader lo ni ve thin tekha deputy leader antizokami khang tekha ni yaw line tuntumin thanai ro hi chon MP ni chungin MLA ai han in candidate velea atling zo ta chong lawa chungteni wang chon Assam po hian BJP sarkar an lian ta tel telamani chu ti turin thil akal chhota eptulam tang rual ten thekto pin han chove ma sela an bial him thin yan riat zong ta deu thokha BJP ti hian an ne sak de uveka chungteni wang chon Assam BJP le an tran rol pui te thli pui tle hi chu eptulam te chon an dang zo lo ti in kan chanchinthar thlirzauna kan khai khom thei ome tutu mathan chu kan du tok le potanga kan chanchinthar thlirzauna te minlo ngai lut sak thin tu te in la om chun jam zel kan bai seya comment hatak tak te ranjek le turin kan som boka cheu